Tala no e folofola na taulau to e talo no me na mate Moses pe tanu ya e o tua vitu I moa pe pe folofola na ke ilo ya tawa ke ahon pe o tanu fe Moses aya ga tanu e o tua hataha o kunehanga snatch o kunehanga aya mawinga ke te tau tol ke tau sio ki ai ka tanu e o tua hataha ke nehanga tanu hanga tau tanu aya ga famoni ki ai na hanga e o tua transfer Moses pe me mo ui ko ni ke mo ui ka hau tai mi ko na ui foi ko te woro na ni hanga eke ko fe ya ka mai kale ona aki mo mai kale ko fe sino ko ya Moses he mo ilo he te woro ko ya pule raro ko fe ma o stai mi ke ui fo hono sino ona ki paradise ka we ke sio ye kia na ni hanga ma kubi o ku fe sino na ke ne hanga ilo tala mai folofola na tengi hia ki nau tore aha to mo fulu e whanau e siari he mate ko ia a Moses ka pe folofola ko o tua na mate Moses ti ke kia ke tunga vai pe tunga mo tua ko ke na ke mo ui lelei ko taimi ne hanga o tua o transfer ai a Moses taimi ko ia ko ke mo unga whaka ke he na nau sio ai tana nau aluha ki ai na e ha mai a ila isia pe mo ai pe mo Moses mo unga whake ko ila isia na transfer ai o tua a ke sare te Afrika ke ne tesi ai pe mo Moses na transfer he o tua he na kumi holo he te wolo hano sino he fe mau pe mate sino pe a hifu a soul ki he te skona ka ne hanga pure ko unga na hawai ho e ki pe mo kai na kumi he te wolo a sino pe Moses ke ne hanga approve pe o ke mo ya Moses he ne hanga ilo ko no inga ko taina ni ka bona ne hanga ilo sino ko ya Moses pe o tanu I fe ia te ne hanga me ngao ya ke sino ko ya Moses ko no nga ne hanga pro ka kai to lahi ki te ia ke te wolo he ko to na iloa ko to na me ngao e fkao fo aki ka bona ne hanga ma o sino ko Moses te ne hanga ngao e ko vi aki ko no nga ke katake ka kai ke ko Moses he ko ka Israeli ko ta tui faua ka tami ngana na usio ke mo nga fa ke na asia Moses pe mo ilaisia ko ta no ke o mo ka ke ma oi na ko ia a hotau sino ma oi na no e ta ma ko ia ai mo ui to kale ko sisu kala si ke pekia porque na tai ta mai folofola ke te tau tol ko tau sino ko tempale o lo mali pe folofola na hanga e o tua o ngau he mea ko to pekelele o fata tau ke mo ui o tau mo ui ai ko ia pore ke te tau tol e ho e mo kai lo tonga ho mau e mo ui fa tonga ia o ku ke mau ina no tala mai sisu ha no awa ke mau ma ni ko to pe ka mo le ho la mali ko ni fa mali e na mai ke te tau tol ke tau tali porque hanga fa tonga ia e a ko ni lo tonga ho mau e mo ui ai fa hanga authority ai legal o ku ke mau he maman ko ni porque hanga o iloi ko legal ko ia ke hanga o talon de lo mali e o tua I ho mo ui fe ke hanga luva mo ui maana he o mo kai I a ko ni ko tau mo pe ia tau mo ui tau mo pe tau alo ke ro tu tau mo pe ia ke tau malanga e mo le ko sisu kalasi ke tau ha tu ta ko ia lo mali o no fo ia te tau tolu fa tonga ia ho mo kai nga be folofola ke mau ia tempare o tua te hanga mau ko ma pe tau ke ro tu ma lo pe tau malunga he sasi ia ia kanga tau lo ai ka fatonga yange ai mea ko ko te mau e tempare tala mai he o tua ka te tau tolu te hanga mau ko fa ki mea ki tala mai folofola ka te tau tolu ia ke nga yang hala o mo mo fuai wa fo ki yang hala to mo fua ki ai ka ko mea te hanga tamte hanga ko fa nga hala ko unforgiveness ta fa more fa ki mea pe yo fa fua ko envy mo jealousy fa fua ko loi ko fa ki mea ko te hanga au te a tau tempare ko no inga tala mai folofola tua ka hanga mau ia ki fa ki mea ko ia ai a fo mai ka te tau tolu ho e mo ka inga i ako ko ia hoko mai te tau rave ke fa inga mo ko ia pa mo fa inga hala ko ia o tau mo uanga fua ki ai te hanga o ave ki tau tolu ki heri ka pa ki tau tokanga ki ai fa tonga ia ho e ki pa mo kai tali a sisu ki loto ki he mo ui porque ngata tau mo ui ke ki tau hiloi tau hanga o mea ngā oe aki a hotau sino ko tempare o lau mari e mao ni oni haleluya ka tau mo ki ke hanga tapu ki a ki tau tolu pe mo le soni o fai o ko he a ko ni ho e mo ka inga mau inga a ho lau mari ko ko sino kalaisi ma mani ko ia ke mea ngā oe aki a sino a tempare o tua ko no inga e ai a tapu tani ko tau expire tani ko tau more me mama
tam tau mate ai, ko mea ko tau whia mau ko tantali tau tolo e ki, welcome thy faithful servant. Ki tau ki mo tolu e ki.